understand ngizokutshengisa enye into ezokuphatha kabi abantu banale stand le stand abazi bazosenzana bekhuluya ngododo westand kusekhulunywa ngalento le amasiba phezulu kwamanye lawo lento uthi uyishutha ngaye ibikhuluma into eyithandayo lento le ibetcha lana yehla very fast ichargewa kabili lento wazubuka ungatshelwa ngaleyo nto le engisho ukuthi stop worshiping gadgets and it ain't good, it's not going to help you at all. Phumani-ke kulezi zinto ke lezi ngoba lezi zinto lezi sinitshela zona ngolayini omhlophe oyigebe ukuthi sikwenzile thina sakubona ukuthi lento ayisisindawo yabo ayisisindawo and why not wena ungenza utshelo iqiniso ukuthi uzothi imali yakho iphi ngoba vese namanje onamali usinayo namanje onanyuko onafakhola usakhokhela le phone oyithengayo ubanjile imali enkulu ongenasidingo thina sishaya ngogrey nangu grey imali entisifunayo and ku2026 ake senze ngendlela ehlukile. Stop worshiping lezi zinto ezingenamsebenzi shintshana labafowethu laba bekho grand kahle masibamba ngoline oyigebe ngempela labafowethu nabo baxhapha